Jedan od problema, pošto sam tada bio akter i nosioc liste, onda sam i znao mnogo više detalja, dakle, koji se tada dešavao prije 4 godine u cilju da se političke opcije koje su bile protiv mene i opcije koje sam predvodio obračunaju jeste masakriranje biračkih spiskova. Prvo je bila obstrukcija protiv upisivanja ljudi, jer su mislili da Bošnjaci nemaju svijest. Mi smo imali tada veoma jaku kampanju da se ljudi masovno upisivali na poseban birački spisak. I međutim, obzirom da su gradske općinske uprave koje imaju pristup biračkom spisku imale mogućnost da brišu, upisuju, premještaju. Mi smo tada imali 2 problema. Mnogi ljudi koji su upisali su bili ispisani, obzirom da je ovo ipak provincija u kojoj se ljudi znaju međusobno, zna se ko koga glasa, ko koga voli, ko koga ne voli. Dakle, nije bilo teško doći do broja ljudi koji će, na primjer, glasati za muftiju, kako smo tada govorili. I onda je na hiljade ljudi koji su bili potencijalni glasači muftije izbrisano s tih spiskova. A onda da to ne bilo previše upadljivo, jedan dio tih ljudi za koje se smatralo da su moji glasači ili naši glasači, oni su ispremještani. Pa, na primjer, stavljeno da čovjeku iz Tutina glasa na Pešteru. Ne znam ti, čovjeku ovdje iz Čaršije u Novom Pazaru stavljamo da glasa u Bijelim Vodama, ne znam, 20-30 km od nas. I tako dalje. Tako da su ljudi onog trenutka kad su došli na glasanje, gdje su inače glasali, kaže, ti nisi ovdje, ti si tamo. Čovjek nema prevozno sredstvo, vrati se kući i ne glasa. To je bio jedan prosto organizovani haos koji je u značajnoj mjeri okrunio i legitimitet tih izbora. Zato realno ta naša pobjeda od 49%, ona je bila u Sjenici zapravo najrealnija. Zato što smo mi jedino tada u Sjenici imali političke partnere koji su kontrolirali izborni postupak od biračkih odbora do izborne komisije. I tada smo mi dobili, moja lista je dobila 65% u Sjenici. I to je bio neki parametar, jer smo mi realno imali 2/3 većinu. Znači, obzirom na stanje u društvu, nije uopće bilo teško. Ovamo nismo imali u Pazaru, Tutinu i drugim gradovima i onda je taj broj oboren negdje ispod 50%, negdje iznad 50%, ali je prosjek na kraju bio 49,5%, ono što je na kraju verificirano. Mi sada, kada se ponovo otvorila ta tema, naravno imamo to jedno iskustvo koje je veoma bolno. Doduše, sada imamo uvjeravanja i iz Beograda i sa pozicija nekih lokalnih samouprava da neće biti takve malverzacije, ali je činjenica da mnogo ljudi koji su i tada glasali, sad ih nema. To znači da je neko opet micao u međuvremenu. Mi pokušavamo da napravimo korektne odnose, da ne pravimo to. Evo, vidjeli ste da nismo ni medijski previše udarali na to da sada nekog prozivamo, da ga grdimo i tako dalje, da to radi tendencijno, nego pokušavamo da se dogovorimo sa gradskim općinskim upravama, da to uradimo džentlmenski upravo, da to bude u ovom znaku jednog novog poglavlja odnosa, da se proba jednom to sprovesti pošteno, pa neka glasa koga hoće, ali da ljudi koji žele da glasaju i tako dalje. Kod nekih imamo signale da možemo nešto uraditi, kod neki su nam tu nedostupni, ali evo ja se nadam da ćemo naći mehanizme da i to riješimo, ali ono što je jako važno i zato sam tada podvukao, jeste da građani, Bošnjaci pokazuju visoku svijest. I da taj naš Bošnjak koji znam da ima 1000 problema, znam da ga trve ekonomski, socijalni problemi, znam da ga boli glava kako da plati djetetu patike, školarinu, knjige, znam da ga boli glava kako da preživi mjesec, znam da ga boli znam da ga boli glava od rupe na putu koja mu polomi točak, od pocijepane cipele, od svega ga boli glava. Ali isto tako čovjek nije čovjekom ili nije dovoljno čovjekom ukoliko se svede na biološko biće. Biologizacija kulture je ubijanje ljudskosti. Nažalost, zlo ekonomske krize i ovog haosa u državi i društvu jeste što, evo vidite da je sva tematika i to, nažalost, to je postalo skoro legalno, pa se to afirmira. Pa sam da kaže, kad god otvorite neku humanu, idealističku priču, kažu, jeste, ali kakve to veze ima, ja sam skoro u Beogradu, gostio na jednoj televiziji, mene voditeljica pita, dobro, ali kakve to veze ima s radnim mjestima? Naravno, ja sam odgovorio na svoj način, kakve ja veze imam s radnim mjestima, da bi to mene pitali. Ali uopće je pogrešno i dekutantno da svedemo ljudsko biće na biologiju.